twebwe rero turi gukorera mu bihugu bitandukanye. Muri Kongo ni ibihugu 12, tukinjira mu Burayi ni ibihugu 7, Australia ni igihugu kimwe, muri Amerika dukorera mu 7, tukagira umukuru w'itorero muri Amerika hariya aho bita mu Badivantiste mu gice gikomeye Washington, niho umukuru w'itorero yatowe mu bagorozi. Nawe vuga umunota gumwe gusa wenda ubasuhuza usuhuze n'abantu bari ku rubuga rwitwa ivugurura niki mu Kirundi, niho tuhahuriye twese. Ugira icyo uvuga mu minota 2, Imana iguhe umugisha. Haleluya, amena. Ndagira uzongera kuyobya n'ivugurura. Yego, ubugorozi niyo nzira y'ukuri ija mu ijuru. amena. Nanjye ubwanjye naragenzuye muri Deba. Yego, muri Deba twari turimo imufunzi imufunzi mu kigorofa. Yego, twumvise ukuri mpita namwe wakuvayo ngafatanya namwe umurimo. amena. Ubu ndi umugorozi sampuru Amena. Watanze ubuhamya ryari? ku isabato. Amena. Tumwakira abatarusha. Imana imumugisha mu izina rya Yesu Kristo. Amena. Turataha iwacu. Mbese hari igihe byaryoshe, bimaze kuryoha, Petero abwira Yesu ngo ndaca ingando 3, iyawe n'iya Eliya n'iyande niya Mose. Twebwe tubabe escort, tubacunge, twibere k'uyu musozi. Dore abandi bari gutaha ibyidoro, barahagaze kandi bari bicaye. Haleluya. Yarahavuye undi mubyeyi w'umufunzi naze hano. Umufunzi nshaka bambere, nshaka bambere gahekawe nabo baravuga mu rwirukirikize iyizirema fura nziza y'ubugorozi ivuye mu vugurura kwamburano ndani. Ngaho tubwire wihanye ryari, wemeye ubutumwa ryari? Vuga kuri neza cyane. Hehe none utuye hehe? Ma atuye mu kigorofa imufunzi. Abari ku rubuga rwitwa ivugurura niki mu Kirundi, aba nabihanye ku isabato aho Deba yakorewe, aho bita mu bigorofa imufunzi, bahita bamuwa baba bagorozi. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Amen. Ngaho tubakire, turabakira. Imana ibamugisha mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Ngaho mube mugakasa ko ngaho